Tutigare meje county ya Nyamira mu governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo nigo anyarga kubolia bameriba ya bari koligiye birugo bya siasa ngaki ya siasa abati gosona no buraibu ya se county ya Nyamira nigo nyaribate birebu na serikali ya enanyero biriti boikirano eriko nyara ko ene kibuna nkuroro bokorri bwise nigo cha sabantu bonse ben county ju wanchiri ya konde wensigo tayo nigate birebu ngaki ya siasa nigo yabetege ko era nonye abantu bande barengense mugete ya siasa wono chinga kichi nigo bachira sobwamo na kubwatira serikali ya Kenya kwanza liko nyara gwikira nimero bilio na magendro as chinsem nigate birebu na tayana na gandrete kubwatirana ne serikali ya Kenya kwanza liko nyara kurobo karibu ayego chia sawa minyibe county ya Nyamira engaki ya siasa ya era abange tuanga Azimio wengi wetu tulikuwa Azimio. Lakini wakati ya siasa ilipita. Sasa kwa sababu tunataka Kenya iangalie mbele, tuko tayari kufanya kazi na ile serikali iko huko. Tuko project mingi ziko njiani. Tuise kuburutana. Abantu ba Nyamira na bako loose. Ndobwate ndaso pakira branchi aerate torigeri moto takora bando itegas imora nyora ribagamo taito yo pingamos mbwate uru lakini asebono ngomore mbwo koregas tarbo bana bana wota raundia omonto tugasene na ane chigo gochi omonto ankoiba bata banya ndinange gabana ngomonto itete lakini Kazi gabana no kwenda chingo kwa chiabanda igono kona kubwate na jinyazi ukona kubwate na jinyazi tigabato peace of mind Kazi ronko bakorande ni mbwate oboke